Nɔvi agbenya selawo megado bena mi le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Megblɔ bena nɔvi agbenya selawo mi xɔ agbenya ƒe gbedona me le gaƒoƒo ya me le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye mebia agbenya ƒe ŋutifafa na miwo katã siwo se agbenya ya. Agbenya sese la, agbe le me, eye enyo le me, eye xɔxɔ le me, eye vovo le me, eye ɖeɖe le me, eye yayra le me, eye dziɖuɖu le me. Eya ta wòle vevie bena miame siwo katã lɔ hesi agbenya ya la, haleluya, mianɔ akpe da na Mawu esia yi, elabe domenyinu nyui ɖe su miasi leke bena miatsɔ bubu ana Mawu ɖe ta. Elabe Aƒetɔ Mawu wɔ dɔ gã ɖe le nye kpli heɖe mi le vɔ me, heɖe mi le gbegble me, heɖe mi le futɔwo ketɔwo ƒe emɔtetewo katã me, eye wògalé mi ɖe te sesie le esi ke wòna mi mɔnukpɔkpɔ gaƒoƒo ya me bena míawo katã míagakpɔ dzidzɔ ɖe ƒe agbenya si ke wògatsɔ na mi la egbe la ŋuti. Si ke me ye vovo le na míawo katã megblɔ, si ke me ye agbe le na míawo katã megblɔ, si ke me ye yayra le na míawo katã megblɔ, si ke me ye ŋutifafa le na míawo katã megblɔ, eye si ke me ye katutu le na míawo katã megblɔ, si ke me ye edɔyɔyɔ, lãmesẽkpɔkpɔ, agbe didikpɔkpɔ kple agbemavɔkpɔkpɔ le la, nɔvinye ne le sem eye exɔe de dɔwɔ me, alakpɔ Mawu ŋusẽ katãtɔ ƒe ezɔɖeɖe le agbezawo me, eye alatsɔ kafukafu ne esia yi, eye alagblɔ be Mawu lolo, haleluya, eye alanya aʋadziɖula esia yi, eye woayɔ be aʋadziɖula glo, haleluya. Nɔvinye, egbeɖegbaɖi tso Aƒetɔ gbɔ na nye kpli wo egbea, eya me tsɔ le na wo nu be nase ne natrɔ ɖe eŋuti kaba, ne natrɔ ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ŋu kaba, eye etanya le gbɔgbɔ na mi bena nɔvinye, megana be enuvɔ nado xa ɖe ʋɔtru na wo o. Megana be enuvɔ nado xa ɖe ʋɔtruwo nu o. Ke dzagbagba nàɖu dzi. Dzagbagba nàɖu dzi. Ne nuvɔ do xa ɖe wo agbadenu alo wo ʋɔtru nu la, alo afɔ siwo neɖe la nu la, nɔvinye, egbeɖeɖi nɔ be nàɖu edzi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Elabe Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi ko ye mitɔ ɖua evɔ ɖe sia ɖe dzi le. Nɔvi lɔlɔtɔwo, míayi ɖe Biblia ke nye nyanyuia ƒe agbalẽa me, ye míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta mene, kpukui gbã va yi ɖe kpukui amadrea me. Afi ya míaxlẽ le bena eye Adam dɔ kple srɔ̃ Xawa, eye wòfɔ fu dzi Kain, eye wògblɔ bena Yehowa ɖi nam be medzi ŋutsu. Emegbe la, edzi nɔvia Habel,
eye Habel va zu lãnyila ke Kain ya zu agbledela. Esia megbe la eteƒe medidi o. Kain tsɔ agblemenua ɖewo wɔ vɔsa na Yehowa. Habel ya tsɔ eƒe elãwo ƒe ŋkɔgbevi siwo dami la ƒe ɖewo vɛ na Mawu. Eye Habel kple eƒe nunana dze Yehowa ŋu abe leke nubabla xoxoa mi le xlẽm ene. Ke Kain kple eƒe nunana ya medze eŋu o. Eye Kain bi edzi ŋutɔ eye odo adan. Tete Yehowa gblɔ na Kain bena nu ka ŋuti nele edzi bim eye nu ka ŋuti nele adadom ɖo mahã? Alo menye ale wòle oa? Ne ewɔ nyuie la, wo ŋkume akɔ. Ke ne mewɔ nyuie o la, ekema enuvɔ de exa ɖe ʋɔtru nu na wò eye oɖo etame aɖe ɖe ŋuwò ke ewò la ɖu edzi. Nɔvinye, Kain kple Habel la wonye to ɖeka nɔ ɖeka lo. Eye Biblia gblɔ na mi bena Kain ye ame siwo dzi tutugba ye fofo na Habel. Eye Kain ya nye agbledela, all right. Eye nɔvia ya nye lãnyila, all right. Eye wotsɔ woƒe nu va na Mawu. Edzi ke ɖe asio hafi ne te ɖe Mawu gbɔ. Hafi ne te ɖe Mawu ŋu la ye wòkpɔna. Eye Biblia gblɔ na mi le nya ye me bena Kain ƒe nunanawo medze Mawu nu o kple ye ŋutɔ kple ametia katã medze Mawu nu o. Gake la Habel ya kple yeƒe amea ŋutɔ kple yeƒe nunana katã dze Mawu ŋu. Eye si ke wòle be nene ta la, fofoa kpɔ dziku. Fofoa kpɔ dziku ɖe ŋu be nu katã ye wònya ame dzɔdzɔ ɖe wò mahã. Nɔvinye, nenewo hã wole le ƒome ɖe me ma. Nu katã le dziku kpɔ ɖe nɔviwo ŋuti o. Nɔviwo nye nunyewɔla. Nɔviwo nye nyateƒetola. Yeƒe agbenɔnɔ dzia Mawu nu. Eye eƒe nunanawo hã edzia Mawu nu elabe Mawu kpɔ eƒe dzime. Vɔ wo ya ke nye fofoa. Wo ya ke nye ame tsitsia. Wo dzime le kpini. Eye wo tame susu katã do viviti. Eya ta ne va Mawu gbɔ la, Mawu maxɔ wo nanawo o. Eye te Biblia gblɔ bena ke esi ne wɔ vɔ ta la, enuvɔ le wɔ ʋɔtru nu le lalawòm be yeaɖu dziwò. De menye be nunyewɔla edze ame dzɔdzɔe le ye tɔ wɔa nu nyuie la. Ame vɔ̃ɖi ƒe nuwɔna ɖeke metɔ dzia Mawu nu o. Nɔvinye, ame vɔ̃ɖi ɖe ƒe nuwɔna ɖeke medzia Mawu nu gbeɖe. Etɔ nɔ dɔ tso asi xɔ me. Ne wò dzi le kpini, wò ta susu dalɔ do viviti la, matem dze Mawu nu na va na emili yɔ le tsɔtsi o. Vɔ nenye be exɔ Kristo dzi se eye trɔ zi ame dzɔdzɔe la, ne va na nu la, aƒetɔ la gblɔ be tutututu me da asi ɖe wò nɔna dzi eye wòayra wo ɖe ta. Eya ta nɔvinye,
Bible agbogbo ma enyala gbogbo ma na sebele. Enuvɔ do hare ʋɔtru eye odo tame ade de eŋuwo ke ewo la dzagbagba nàɖu edzi trɔ le dzime. O ke do vɔ ɖe hawvi ŋuti la trɔ le dzime. O ke tsɔ hawvi ƒe ŋkɔ le gbe dze le yiyi. O ke tsɔ hawvi alo nɔviwo ɖe alo hatiwo ɖe alo ƒomewo ɖe ƒe ŋkɔ le gbegble le yiyia. Bibla gbɔ be Mawu nyagblɔ be gbegble le ʋɔtru na wo. Elabe gbegble ya le didim taa. Nɔvinye gbegble le te nɔkpɔ le ʋɔtru nu. Vɔ Mawu bele egbeɖi bele na lo kaba. Atɔ lu edzi lo sike gɔme bena atrɔ ɖe Yesu Kristo ŋuti. Ne na xɔ ya ƒe agbe la ge ɖe me o. Ne na kpɔ xɔxɔ, ne na dogo le vɔli nyenye me lo. Eye la nye wo de le kpɔkpɔ tso gbea dzi le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Ƒo ne be gbea enya ye o gblɔ da ɖi lo. Mawu gblɔe be ye gblɔe o. O tsɔ na be ma gblɔ ye le ke le me le gblɔa ya si ne wɔ le dzi la ke anyo na wo lo. Bawo ne yɔ be esegbe ya tso nɔvio Yesu yo yira Mawu lolo avua dzi la. True Forgiveness Mission. Ye ƒe gbe di no lo. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen.